Moree man ye kurowa oda abra sebu kwa mankase honumu na se figwai erokonkran na hwe wonsa nyimfa abra pa agre memorial school no ho a eho na ebohu mbowre anaso de Moree ye kuro bia wagize ne pa onam asebu amenfi na wonwaza a obeye wo wiase nti ehwan Moree man ena wogize de asebu amenfi bedwuru ho ansa na ortachir Ghana mani name na waza apamada kana wozi fi Israel no ono owo hono ho wo Moree sesi amanu gudu erikase Bentsir wana afahye inende minyiwe bo wiedo wo asebu ne fiaw onenyi hwa apamada kano mama ken ono no siwe iyi kire de ikrowi ofritete tetebo ekro onenye ne Moree ana mbowre wotu hono ho da woye omana wo abakwasam ankasa se pegana na abakwasam bia ohya asifi papa eba Moree a wobaka bi akyerew na AAK ono no waka asase yantam ewo finfin mantoma na Central Region Moree wa safu biti de Bentsir nwa na wo hye kokowi na yewo nkum ena yewo alata ni nyina na se kyere wo ho a makyerem mazamo dwumazi kodo ewo Moree oye matadisa ashorda na menye mepen na no kweja yale pere Moree ni ye ne kan kunti ozi ne free baby na nyame oye nyame no oboya ho ban onye okure no so dem amene ho do afam nyame na adom na no so nde okohi enti no se nananum oboya ho ban ozi akọ ozi ele be Bentsir obotuchi wota ayechi na afi asora ye ne kokuom yango pom afida sisi da no ye be mo asindam enti no yari yi is Ampah musupan efi Moree na Bentsir yim zotu yanu maybe to be ya ese ya me ba mbo ya me na ho na munshira okay yan na le krowi afọ da mpanfra Oman penyimfo kor supi anan ono na okase ya ozin kranche zebra honi demara so na yenya legend Besa Simons no so okan some Moree man what we fear when our brothers come home. I like the way we welcome them, and our culture is like this. Moree mana numbozinu bonti wenyezin foforo City of Light achi ahemfo bebre ahemfo nkakrama a wofra hon nkoso hin mpuntu hin na mo okaka ho ni nyina yide woze mbo shronko woze bra Moree man ebi na wakọ waba orbobbo na manzie nsohwe a ofom ni nyinaro na ne titiri na yide woze mbo kase na woze bra Moree man wama yenteza unhono so wo waze ka kire hen. This is the community of Moree, but wrapped in that community is unity. When we unite our minds, we unite that ability of those 14 billion brain cells coming up with thoughts, coming up with ideas, then analyzing, organizing, then deputizing ourselves to shape them, to manifest the arts and science of civilization, to bring about higher education, to do away those insecure communities where our stomachs growl. American Bob Harris onenyi wachaza Moree maninya diasporans bebrea was sika na hozen abehye oman mu of peace, freedom, justice and equality. So my release came and I was shaped by my spiritual mother who rests. They're moving her through another crowd that taught me the art, that taught me the science on how to build the quality of life, to bring about peace of mind and contentment with a settle in the calm heart. But it required the warrior bloodline within me to fight every obstacle that stood in my way or in the way of individuals that look just like you and I. Owre yobi a wagizin power American minimum onam asam todo a was to no do mokode fiase nti wehu wiasen ebien no pede obua ebibrim na abra wachen mpuntu hen ewo mboreze orinje honechi. Because they
Afi Nana Obokɛse Ampah Oya Pejahin ewo Esiwdo traditional area na osanye regent wo Moree a orhwe egwano do kese mbra wo benya ohen atenado ahwedufi inanim panyinfo a wofa pam wode sunzedui zimpuntu bebre wazaba Moree amanum inde Moree yamana abrofo izim afrusan damara inde Moree abayo mani bia wo bu komponko de wo kohwe emanan osande impuntu a oreba ho no osewonwa na onsa okache yente Nana Obokɛse Ampah after yezi oya fufura painful Bentsir what to say and then okay Bentsir yawa last year said me na zabaya basa e bonibia so but the coffee ban na before sure there yababwa ama omani yenya bills na no bano ntasia mbam ama okowie bebre but that's why me ame ekuri man on ya kra no moroman sisia obebia ya frana himfie payinfo Bentsir nkum alata onya wo payinfo no yegudu ya dan zama that's nkroma ya me afi so sa eba asebu trasa cancer ame mezi hino wa mfenum ni me divisional chief me apakamen na no yo de Obokɛse ot them na broyibasi we representation I was standing committee sisi ani ya wasisa ye meeting na Moree onzi makote bibia no Moree onzi makote no say na boroma wo regent a ojina ma hon wo Esiwdo traditional council na so that's come on ayan wona je oyeye na kwano da kasa wa no yeah Bentsir na Bentsir befuwa inga mabwa oya okoyin Bob Harris na yinze na kwezato mo oya obia benwezen ofan social people America obi twa sam tonodo bana so okafiri abanim echi otta ye we jono wundo yon asa wori ama na asem no wa ba ye popular wa America no bebia na wo jono we bi sen masam enti ni fame anane a popularity kakabwa no kakana mabwa no dai Moree Bentsir mbabun aba wababwa wan wo ejuma semum aye bidem go tum gwadum koko mbabio na kwezato mokoye wa aba enti wo jizo ya mimi dai azo sebe yo amatina na yambo njendo keke aba bo ze na moroba ye yamwa Owura Bob Harris a ofi America buchirmenum ebeji mpuntu hen tum do baye ana obezi ewo Moree manum asan na chiri abeze ina o kire de amanze na amambra bi okodo onu na no from the United States. So I'm going to be learning the culture as I serve as the Queen Mother, and I'll be looking from everyone to be my teacher. I don't know a lot about the Moree culture, so I'm going to need all of your support and all of your help. Thank you.
support the Sawyer there. And I say, Uncle Man, Bentsir man, Bentsir, Safarian for a year welcome, Bentsir, and another preacher. And I Bentsir, I feel say, the Bentsir man, I am from. Odo ye we minto belembe odo ye we belembe obiara ye bia wo ma mi su ye de obiara kebi e wo ma mi minto obiara do bi wo ma mi su mundo bia obiara kebia wo ma mi su mundo bia Yama Moree man ayiko Yama Bentsir man afrishiapa Nana Obokɛse Ampah wonkwa wa penado ina Moree adan abeye oman fufuri Moree the city of light.